Ke a le tsamisha, ke a le lotšha, ke re thobela, ke re mošate go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata re dire daily prediction ya rena re ko rena manyeloi le badimo ba rena ba re le kgono dilo di tlo sepela ka sebopego mang tšatši la lekgono le tlo ba jwang le tla ntshwarela pula yana ka montle. I hope e ka se re disturbe, I hope e ka se rase kudu kgotsa e le gore bile ga le sankwa le ke bolela. Okay, ke na le karata tša ka mo, ke na le karata mathomo yona e re balance, ka ba le karata engwe ya re connect with animals, and then ya boša ya re animal spirit guides, healing ya re past pets, ka bošape ka ba le karata e le gore e re earth guardian yona ya re stay rooted and grounded. Okay, pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena go semoya ka Dr. Makgabo. Ke a la amogela ebile ke re le ipsene ka taba tše ke le tshwaretseng tšona ka re mo go semoya ditaba ke maphapha ke tše dintšhi le ka se di fetše. Se ke le kgopelang sona ke gore le subscribe le like channel ya ka le kgotle notification bell gore ka mehla ge ke uploada di-video le kgone go tseba gomme ke a le leboga, ke leboga support ya lena. Okay, ka the balance card ke na le karata e le gore botse ke the 2 of cups mo ge ke lebeletše le go ya le ka karata ke lebeletšeng ka gona le ka molaetša le gore wa ntlela ke nthwele ya gore o ke thute go balantsha dilo tša gago, o ke thute go balantsha dilo tša gago, o ka balantsha bophelo ba gago le spirituality sa gago, mošomo wa gago, lelapa la gago, o balantsha le ditšhelete tsona o ka di balantsha jwalo le jwalo. Kore ya ba ntho la gore go dira dilo a kere ba fela ba bolela ba re too much of anything is poisonous. Go ka kgotsa o dira dilo o na le ntho gore wa e dira go fetiša tekanyo, then ga o nyakege sowe. Dira dilo ka mokana tšona ka go lekanela, dira dilo ka moka tšona ka gore di lekanele ka mokana ga tšona. Nna ke tlhela ke botša batho go ke consulta motho, and then motho ola e le ntho la gore okay go rapela gona ke rapela, okay goba ke rapela kudu mara ga ke bolele le badimo ba ka kudu, ke bolela le bona once in a while akere. So wa kgotsa le gore ga a dira so motho ola then automatically go ra goreng wena go ra gore o tšea ba le ba the spiritual guides akere ba le ba seprofeto ba le o ba beile kwa godimo bale kwa godimo kwa, and then ba le ba bangwe ba le o ba beetše fase, and then o dira gore badimo ba ka bo se bona ba seke ba kwana. Ra tsa gore badimo ba na le go kgakgana akere, badimo ba na le go lwa, ba na le go kgakgana, ba kgona go lwela badimo because badimo ke batho ba ile gore ba phetse mo lefatsheng. Di-spiritual guides ke batho ba ile gore ba phetse mo lefatsheng akere, ba phetse jalo ka nna le wena. So le ge ba le today ba tloile mo lefatsheng ba ile into the afterlife akere, moya wa bona o sa phela, moya o sa le gona, ga ba sa kore mola ba leng gona ka se sebaka ga ba in a body form, ga ba na mmele go tshwana le nna le wena, ga ba na nameke. Re gopole gore ebile le motho ge re mmoloka ga re ba se no lokela lepokisi le la ka kwa lebitleng ka kwa moleteng ka kwa ga re tšhela mabu mola o tla kwa moruti wa bolela a re leroleng mo mmung jwale le jwale because mebele ya rena nama ye re nang le yona e bopile ka mmu. So ge re tlhokofala mola o boela morago mo tswang gona, lerole lela le boela morago mo le tswang gona. Se se tlo šalang fela ka mola after a year o tlo kgwetša o šetše marapo fela, mare moya ona o dirileng o tswile mo nameng, o ile into the spiritual realm akere. So ge ba nagana mola in the spiritual realm se connected to lefase la rena, se connected, rena re ka se bone akere, mare go na batho ba na le gift e le gore ba kgona go bona. Go na batho ba ntši ba le gore ke ba consultile ba bantšinyana ba ile gore ke kgwetše le gore ba na le gift e ke ya kgona go no bona like tsona di-spirit. Gopela ke consulta lekgowa le lengwe le tswana ka mo South Africa, motho wa Cape Town a bolela a re o na le gore ga a sepela ka toropong a bone di-spirit, a bone di-spirit kore ore ke di bona everywhere mo ke leng gona, ke a di bona everywhere mo ke leng gona, le ka gae ke no kgona gore ke ditse ke no bona di-spirit di no tsena di feta jalo le jalo jalo le jalo. So and then yena o ebe motho o shantweke, and then ga ke lebelela ka ditaola tša ka kgotsa gore ke engwe ya di-gift tša gage. Motho la o na le gift la re bitša gore ke a mediumship, o swanetše gore a bereke jalo ka a medium, ke gift ya gage. Gift ya gore o kgona go bona those spirits ka mahlo a gage,
ene ebile a ka kgona go bolela le bona. So yena training ya santse a dire ke training ele ya mediumship e le gore o tshwanetse gore a ithute gore o tshwanetse gore a be cleansed, a be strong a kere gore se ka kgotele gore go tla tla spiritual re bile di tla tla di mo attacka ka gore di-spirit di šomišang energy ya gago. O se ka kgotele gore ga a fetsa go bolela le tsona ba a kopana le tsona then o ba le go lwala ka gore o ba ena le problem ya go lwala a kere a lwatsa ke those spirits. So o santse gore a be strong a kere a tsebe gore na ke ding le tse a santse gore a di dira gore a be protected, ke eng le tse le gore a santse gore a di apare mo mmele wa gage tse le gore di tla mo protecta gore ga a bolela le those spirits le tsona di kgone go bolela le ena a kgone go dikwa le tsona di kgone go mokwa, then gore a kgone go di thuša go na tse dingwe di tla go wena di nyaka thušo e itseng then o swantse a kgone go di thuša jalo le jalo. And a se ka re ga a fetsa go communicate le tsona then o kgotse le gore then di tšere energy la then o thoma go lwala, and o se ka kgotse le gore go ba le di-energy le gore di-spirit di kgona go mošala morago ga ya ga ja mošala morago tsa motlhopha mo motlho mo bile tša ba attached to yena mo le gore di thoma go mo tlišetša malwetse di mo tlišetša ntho ya gore a phele a kwatile lo tša phele thoma go tlhakatlhakana. So santse ke training e le gore santse a e sepele. So ke ntho e ke e bolelang ke re motho go ya ka karate o tshwanetse o ithute go balantsha dilo tša gago le badimo ba gago o ba balance o ba tshware ka go lekanela, o seke wa re go ba fa metsi go ba snefisewe wa kgotse le gore wa choose gore ke fa ba bo papa fela goba ke fa ba bo mma fela ba le bona ke bafe o dira bothata nthouwe. O ka no ba o tseba batswadi ba bo papa ba gago goba mohlomongwe o sa ba tsebe and ebile o seng kwa ba le connection le bona, it is not your fault. Wena ntho o santse o e dire ke gore ge o bitša ba bomma le bapapa le bona o ba bitše and o ba kgopela gore ba kwane ka wena ba seke ba gogwana ba seke ba lwa ba seke ba go lwela ka gore ge ba e lwa ba dira gore dilo tša di thatafe bophelo ba gago bo sa sepela gabotse ba kwane ka wena gore dilo tša di kgone go sepela gabotse. O gopole gore dimpho ka moka tše badimo ba o fang tsona ga ba fe wena fela ba fa your coming generation gore ba direlang ba direla generation ya bona ke generation ya bona ga ba rate go bona generation ya bona e sokola. Ke ka baka leo tla bona ba santse ba tliša di-blessings ke responsibility ya bona go tliša di-blessings ke responsibility ya bona go protecta the generation. So gore dilo tše ka moka tsona di kgone go tla mo go wena leka-lekanetša dilo tša gago leka-lekanetša badimo ba gago le your spiritual guides leka-lekanetša mošomo wa gago o se ka kgotele gore o paya too much attention to mošomo wa gago o feletša le motho la re mmitša gore ke workaholic kore wena o phela o bereka a ona nako o khutša o tšhaiša lata mo berekang gona a se gore wa gapeletšega ke wena ka mokgwa rata mošomo wa ka gona kore rather o bereke go fitlha ka gae o busy di-laptopong tša gago ka mmereko weekend a ona nako e la re wena o ka nna le family ya go fase le bana ba gago wa bona gore na sekolong ba performa jwang go ba le equality time le bona. O gopele reading e la Monday e boletše ka gore ba bang ba lena go na le letšo le le ka le tšeago o kgotse le gore ke letšo le ke family getaway mo le gore o sepela le family ya gago le ya go ipshina ka sese mo ebile le di-holidayng goba le ya kae a kere. So ke ntho e le gore ya nyakega mo ke ntho ba sa bolelang kana le kgone gore kry-a sometime ya gore o fele o dula fase le family ya gago le be together. Re tsoga fro ka masa re ya mošomong ya rena re boa tšatši le thapame motho a boa o lapile jwalo le jwalo o mongwe a boa ebile o santse a thoma bja dipitša mollo a thoma apeye le bana. So a re reng ge re fetša go apeya re nne fase together as a family re je mmogo ke yona a way ya go connecta together as a family. Nako ngwe re sepela re o nna ka kwa dining room ka mola re o lebelela TV together re tshege re ipsine ka weekend re be le letšatši le goba nako e le gore ka ba mmogo re ye kereke mmogo re rapele mmogo ba re a family which prays together stays together. So le bagwera o se ka kgotse le gore wena o thoma ba much focus mo dilong tše dingwe then o lebala bagwera ba gago ga o sa ba needa wena tseba gore go na le tšatši le gore dilo di tlo ba boima and o tlo ba needa bagwera bale o tlo kgotsa o gopola gore ka se sebaka nka be ke llela go mmang and a mpha maele a nkgomotša. So mo o bolela ka taba tše la gore balantsha dilo tša gago o seke wa kgotse le gore go na le dilo tše le gore wena kore go phela o le busy ka dilo tše ditse o focusitše mo dilo tše ditseng tše dingwe wa di-compromise o seke wa dira sowe kudu dilo tše le gore di tlo tlišetša katlego goba dilo tše le gore di tlo tlišetša lethabo ka bophelo ba gago. And then ebile ba go botša gape ba re o be le patient o be le ka go ba bonolo kore o se ka fela pelo o se ka kgotsa go felela dilo pelo o se ka re go rapela o kgopela modimo se sengwe wa kgotsa go fela pela rona o tla arabaneng o ba ipotsa gore okay ka gore ke arapela today o santse arabele today ga
ga di bereke seuwe goba go bolela le badimo ba gago o ena le mathata a tšhelete wa ipotsa gore ba tla araba immediately ga go bereke seuwe e ba patient go nyaka dilo tše di botse di tla ka bophelo ba gago and di berekele dilo tšeuwe ka lerato e seng until kore o kgotse o bereka ebile ka force because wena o nyaka tšhelete o bereka force bereka gabotse ka lerato ka energy o nago le yona and o fele o kry-a nako ya go resta ya go ikhutša go dira seuwe o dirang o detoxifya mmele wa gago o tloša di-energy tše e le gore ga di nyake ka re ga mmele wa gago gomme ge di tloga mola then go thoma o tla di-energy tše di botse tše e le gore di dira gore o be le energy ya go feta yela bo go ena le yona go yo boela mmerekong wa gago then dilo di sepela gabotse and then o tshabutšwa le ka yona balance gape mo e le gore ke tlo go botsa gore o le go balance ditšhelete tša gago tšhelete di balance jang o se ka kgotse le gore tšhelete ya tsena today before tšatši le subela goba go sasa before tšatši le tlhaba tšhelete la ga e sego ke di-minus goba ke di-zero ka ra kgati ya gago le ka o balance dilo tša gago ngwala list ya gago fase o die budget ya gago ipotsa gore okay every month ke a tseba gore dijo re reka ka bokete ye ke ya bana ya sekolo ye ke ya eng ye ke ya water electricity jalo le jalo and then ye 10% ya salary ka re ke itše ke latlhele ka matheko ye le re tla ba ya di-savings goba mohlomongwe e le gore re tla ba re saver ke sort of an investment and mohlomongwe another maybe 5% re beela ka matheko ke ya di-emergency ge re ka noma le emergency ra kgwedi re tseba gore re na le tšhelete ga re thome re tsamaya re ya kae re ya go louna goba re ye kae re ya go kgopela balansa dilo tša gore balansa ditšhelete tšeo nago le tšona ke molaetša wa wa today. Okay, and ke na le the earth guardian are stay rooted and grounded ba buša ba re connect with animals ba bolela ka di-animal spirit guides healing jalo le jalo go le wena motho a kere manyelo a gago ba ka thaba kudu ge wena o ka ba motho le wa go fela o ke grounder go ke grounder go ra gore o connecta to your spirituality o connecta le di-tradition tša gago di-culture tša gago jalo le jalo motho a ke grounder o kopana gore ke tsela ya go ke kopanya le badimo ba gago ke tsela ya go ke kopanya le manyelo a gago ke setse ke boletse last ka re mekgwa e mengwe le gore motho a ka ke grounder ka gona ke ntho la kgotsa motho a fela a meditator go meditator o ntšha dilo ka moka tše le gore di ka mo monaganong wa gago kore you are clearing your mind and go se no di ntšha mokana tšona then o tlo kgona go ba le tsela ya gore o kgona go connecta to your soul kore ke tsela ya gore o connected to your spirituality o connecte le manyelo a gago kudu motho e le o na le dimpho tša semoya ke ntho engwe e le gore e tla go thuša gore o kgone go kwa ge badimo ba bolela le wena o kgone go kwa di-spiritual guides tša gago ge bantse ba go guida ka ga tsela ya gago ya semoya and tsela engwe ape ya go ke grounder ka bolela le ntho la gore nako nngwe a walk in the park o ntse o sepela mola nageng mola o tšea walknyana goba o exercise jwale le jwale ke tsela ya go ke grounder and ka nako nngwe gape re ke grounder ka mokgwa o tla beng o ija ka gona mehuta dijo tse o tla bang o di ja o ja dijo tse le gore ke dijo tse le gore di hlwekile dijo tse le gore most ke di-vegetables di-fruits jwalo le jwalo ke tše dingwe tša le tše le gore di thuša motho gore a ke grounde ke le tshepišitše ka re tla re dira full video ka tsela tša go ke grounder ke tsela tše dintšhi and then re tla re tlo bolela ka tšona le gona go rapela mola it's a way ya go ke grounder because o kopana le manyelo a gago ka thapelo tsela ya go fela o phasa ke tsela ya go ke grounder because o kopana le badimo ba gago ka gona mophaso ola o ntse ba fa metsi ba fa sneif ke yona go ke grounder o kopana le manyelo a gago kore ntho kgolo mo kore o seke wa lebala mo tswang gona o seke wa lebala ka spirituality sa gago o seke wa lebala ka badimo o seke wa lebala ka badimo ba gago ka le wena ka lena matšatši o tlo feta mo lefaseng and o tlo expecta gore go tloga mo lefaseng go ya into the spiritual realm ba tle ba go gatlhanetša gore ba kgone go tsentšha ka ra lešaka la bona jale ba tlatla ba go gatlhanetša jwang ge e le gore wena today go phela mo o lebetše ka bona le bona ba tla ba tseba gore wena ke tšatši la go la gore o tle into the spiritual realm ba ka se le go gatlhanetša ba tla no go lesa wa no timela wa no ba a roaming spirit because le wena o bo sena nako ya bona le bona ba tlatla ba sa be le nako ya gago and le wena o tlo kwa bohloko mohlang o le into the spiritual realm batho ba lešika la geno ba ile gore ba sa le gona mo lefaseng ba sa phela le bona kgotse le gore ba dira the same thing e le wena bo go e dira
ba kgotse le bona ga bana nako ya gago ga bana nako ya go bolela le wena ene mohlomongwe o bothateng wa swa mo leng gona o ka re ga lefifi o nyaka thušo mara yanong ga o kgone o ka kopana le bone because ke ntho e le gore lwena o itirile ba bangwe ba re do unto others what you want them to do unto you. And then ke setse ke boletše ke dirile video example ke dirile ka mo channeleng ye mo ile gore ke bolela ka di-spiritual animals ke tla checka gore na ka mo ke dirile fa se ke dire ka mo channeleng ye ke tla dira a video ya di-spiritual animals mo ile ke bolela ka di-spiritual animals gore mangelo a rena ka nako ba kgona go tla go rena ka tsela ya diphoofolo badimo ba rena ba kgona go tla go rena ka tsela ya diphoofolo ka fa example ya o tlo kgotse le gore maybe go na le nonyane le gore ka metlha e ratla go tla ka mo lapeng la gago nako nngwe nonyane wa kgotse le gore everyday frogo ka nako itseng ya tla e dula kwa First Bankeng e betha mola First Bankeng ya ba re ke mangwele a gago ba tla ka metlha ke bona ba tla ba go tsoša ba tla ba tlo go tsošetša jwalo le jwalo ba tlo go fa protection jwalo le jwalo so go na le tšeng o swantse o tsebe gore na ke bona phoofolo e so e ka ba ile gore e emela mangelo a kana goba phoofolo ye e ka ba ile phoofolo e le gore mohlomongwe e ka ba ile ya go šomišiwa ke batho ba ile gore ba selekana and then ka bolela ka re tla ke tlo dira di-video ke bolela ka phoofolo tšewe one by one so ke tšona di-spiritual animals a ke re tše le gore nako ngwe e ka tla mo go wena e le ntho e le gore e rometše ke mangelo a gago goba ebile ke bona ba tlile gopola motho mongwe a mpotša ka lebale le le tlile mo go yena and then ra re checkera kgotse gore ke nnete ke spiritual animal sa gage so ke dilo tše le ba rata gore o di tlhokomele ka raphelo ba gago because dilo tše le tšona go ya ka reading ya rena ya Monday mo le ba bolela ka dilo tše di botse tše le gore di etla di-blessings tše le di tlo tla ka raphelo ba gago akere di-blessings tše la gore di tle le rena re santse go na le karolo re santse re e raloke ka ra maphelo a rena go le go attracta those blessings go ba go bula mabati a gore those blessings di kgone go tla ka ra maphelo a rena ka nako ntši di-blessings tše la ke rena re di tswalela mabati ra tswalela ka ntle ka baka la gore mohlomongwe ga re tsebe so go kgotse le gore mangwele ao a tla ba le ka go tla mohlomongwe o tla yona nonyane e phelang e tla mo gaufi le wena ka mehla wena ga o tsebe goba ebile ga o na taba le yona goba ebile ga o na taba le mangwele a gago ba le ka o tla go wena ba bontšha re gona re mo gaufi le wena bolela le rena ga o na nako ya gore wena o lete kere sa o rapele ga o na nako ya gore wena just sa o tšhele snefa se bolele badimo ba gago mafeletšong nonyanela ya ngala ya sepela ga e sa tla total ga e sa tla le go tla gore badimo ba dirang ba bone gore a re lekile go tla go yena ka mekgwa e mentšhi re montšha re gona eupša o padile o gopole gore ge e tla nonyanela le ka ditoro ba tla le ka go tla ba bolele le wena ba tla le ka go tla go wena le ka intuition ba bolele le wena mara wena ga o ile wa decide go se theeletše intuition ya gago wa tšea tše intuition e go botšang tšona wa di kgaphela ka matheko wa ipotša gore bophelo ke baka ga ke tlo theeletša motho o mongwe wa sebetsa ba le mangelo a gago then mafeletše ba dirang ba ngala ba sepele ge ba sepela ba tsamaya le di-blessings tša bona gore wena o ba tswaleletše lebati o ba tswaleletše ka ntle so ba sepela di-blessings tša bona look tše already wena ba se ba o file tšona then di thoma go phatlalala koloi tšela di thoma go kry-a di-accident ditšhelete ka mo ga di thoma go phatlalala go tla mathata a šalane morago jwale le jwalo o feletše bile o nagana gore mohlomong gona batho ba le gore ba go loya or something go sena boloi go sena bothakati e le ntho la gore wena ka bose wena ga o na nako ya mangelo a gago ga o na nako ya go rapela okay ke na le the King of Cups ka buša ka ba le karete e bolelang gore e re focus on children ya bolela ya pregnancy birth adoption ka buša ka ba le karata ya the Mother Earth e rego empowerment Mother Earth ke tlo le balela yona so gantse ke tlo focusa go the King of Cups le focus on children. The King of Cups ke motho e leng gore e representa motho e leng gore ke motho o mo emotional mare in a good way ke motho o mo sensitive ke motho e leng gore wa tshepagala ke motho e leng gore ga a dira dilo tša gage o ba devoted o dira dilo ka maikemišetšo so go ra gore e ba motho a tshepagalela badimo ba gago tshepagalela batho ba bangwe ba o phelang le bona go dira dilo di dire kore go tšwa botenteng bja pelo ya gago o se ke wa dira dilo o ka re wena wa gapeletšiwa
go rapela go tswa botenteng ba pelo ya gago o ska rapela because o kare it's just a force wa mohlomongwe ke nyaka 1 2 3 ke nyaka tšhelete ke nyaka eng ke nyaka eng ke nyaka mošomo then kona go rapelang o tsebe gore modimo o kgona go bona right ka ra dipelo tša rena o kgona go bona gore o ga a rapele because o rata go bolela le nna o rapela because o nyaka se sengwe and tseba gore a ka se go fe sona go ya ka karata e ba re wena motho e le gore wa tshepagala go ra gore o dira dilo ka tsela ya nnete o dira dilo ka tsela ya lerato and ebile o motho e le gore o treat batho ba bangwe ka tsela e botse ga se wena motho le wa gore batho ba kwe ka wena mohlomongwe o ka kgotela gore mo o šomang gona mohlomongwe batho ba e le gore ba reporta mo go wena wa kgotela gore wena o motho le wa gore batho ba kwe ka wena re a gopela ka reading ya mabane ba boletse ka ntho e so ba sa e bušeletša gape o motho e leng gore wena o rata le ge o le a leader o tshwara batho ba bangwe gabotse o hlompha batho ba bangwe and mo e leng gore o kgona go kwa le di-advice tša bona mohlomongwe le ka meeting le ntse le discussa a gore di-points tše di boletseng ko ola wa di-crusher because wena wa monyatša ga o ka mokgonowe so se ke yona tsela ye nngwe ya go bulela dimpho gore tle ka raphelo ba gago because wena o bereka le batho ba bangwe gabotse o hlompha batho ba bangwe o tseba go ke kokobetša ke tsela ye nngwe le gore o kgona go bulela dimpho ka gare ga bophelo ba gago go le ka gopolana le video ke e dirile o ka re ke ngwagono e le gore ne ke bolela ka tsela tše e leng gore re dirang re ipiletša madimabe rena ka boserena a ke sapola ke dile ka mo channeleng ye but ke tla e checka ka bolela ka ntwe le gore go ka kgotse le gore like lo tša tshwane masebo lo tša tshwane le go nyenya batho ba bangwe jwalo le jwalo ke tsela e nngwe e le gore rena ka boserena re koba di-positive energy tšela ka ra maphelo a rena re invita di-negative energies that's why go le botlhokwa gore o theeletše se se tšwa mo pelong ya gago gore na ntho e tšwa mo pelong yaka a na ga se ntho e le gore e tlo attracted negative energy na goba ntho e tšwa mo molemo wa ka ga se ntho e le gore e tlo attracted negative energy na that's why fela ke bolela ke re ge e le gore ga o na ntho e botse o ka e bolelago go batho ba bangwe rather o kgomole go ena le gore mo molemong wa gago go tšwe mantšwe e le gore a tlo koša batho ba bangwe bohloko ka re the minute mantšwe ao a etšwa batho ba ba kwa bohloko pele tša bona di ba bohloko automatically wena o kipiletša di-negative energy because ge motho la alla ka baka la gago then wena o ka se lokele ke selo a kry nako ngwe motho ba lentšhela gore motho moketekete ke tla mmontšha ke tlo mo phoqa ka gare ga batho ke tlo mmotša taba tša ka gare ga batho wa kgotsa o ba motho le go rata go mmoka batho o ba gegeya kore o ba dia di-joke pele ga batho ba bangwe gore batho ba ba tshege batho ba ba nyatše motho le a ka no se arabišane le wena ka gore ga nyake dintwa motho le a ka no kgomola batho ba motshega a emele kwa theko mare ya ba gore pelo ya ka e bohloko bošego ga santša robale o nagana ka mantšwe la gago ke eng ke gona wena o kipiletša di-negative energy badimo ba motho le ba kgona go bona gore wena o kwešiše ngwana bona bohloko mo e le gore ngwana bona o palela ko o rapela today o palela ko communicata le bona today ka baka la mantšwe la gago then ba dirang ba punisha ba blocka dilo tše di botse ene le wena mangelo a gago ga ba nyake gore o kgwetše ba motho le wa go gegeya batho ba bangwe ga ba nyake sowe ba rata motho wa go ke grounder e sa wela undergrounding le yona gape go kopanya le mangelo a gago go ke kokobetša okay and then mo ile gore ba bolela ka nako nngwe o kgwetše le gore kore ba bushape ba o encourage ka the king of cups gore le ka go bolela le batho ba bangwe go setse kgwetše le gore go na le tše di sa sepeleng gabotse wa mohlomongwe o nyaka more information ka something le ka go bolela le batho ba bangwe gona batho ba e le gore ka ya go bona ene ya ba re ke batho ba dipelo tše di botse batho ba e le gore ba tlo go thuša a kere kore ba o encourage gore fela o kry-a di-advices from other people a kere ka mokgwele ba se ba boletse gore wena o motho e le gore ga o nyatše maele a o tswa bathong ba bangwe ga o wa nyatše a kere and then bolela le batho ba bangwe ba tla go thuša go ena le mathata ka ra bophelo mathata ka lapeng la gago mathata ka ra lenyalo le ka o bolela le batho ba bangwe ba ile gore ba ka o thuša a kere gona batho ba ntšhe ba ile gore ka ya go bona batho ba ile gore ba dirile counseling ba ka o thuša ba o fa maele ba o kgothatsa mo ba santse ba o kgothatse gona go ra re go kopana le mathata ka ra bophelo o seke wa jara o iteng ka nako nngwe le badimo ba gago tšhela senefe fase o ba botša ka mathata a gago o re go rapela o botše modimo mathata a gago o botše mangwele a semoya mathata a gago o tla bona ba tlo go fa di-ideas ba tlo go guida ba tlo go kgothatsa
go ba bile ba ka ba go bontšha motho le gore o tshwanetse o ye go yena ba tla bolela le wena through motho ola o tla go wena a o cancela botsana fela a o kgothatsa a o fa mantšu a borutho gomme wa lebala ka mathata ale ka itlhela ke bolela ke re mathata mang le mang mo bophelong a fela a gona bothata ba bo sa feleng because mathata a khosa ke rena so ke rena re santse re a fediše o se ka rona mathata a bona o ka re go fedile ka bophelo ba gago no and o se ka nana re o tee ka ra mathata uwe ka nako ngwe o ka ba le mathata mara wa bona o ka re ke a mantšhintšhintšhi go tlo a tšea wa comparela batho ba bangwe go tša gago ebile e se selo and ka buša ka re o tsebe gore le mangwele a gago le modimo ba bona gore wena o na le mathata ba kgona go bona gore go diragalang ka ra bophelo ba gago ka se sebaka dilo ga di sepele ga botse and ga se gore ba thaba le bona ga se ba thabe mara ba tla leka ka mekgwa e mentšhi gore ba fediše mathata a gago so e se ka ba nthela gore go e na le mathata kgotse le gore ntho ya go tshwenya mo pelong o palela ko rapela o palela ko robala bošego ebile e cosita malwetši e cosita di-depression no accepta mathata a uwe o ipotse gore okay dilo ge di sepela ka tsela ye le nna ke bile part ya go di causa ka baka la gore ke ile ka se be le go šetša dilo ka se dire the good decisions motlho mongwe a kgotse le gore ke phela le batho ba ile gore ke di-bad influence ka bophelo baka so e re ke learn from di-mistakes tšaka a mathata ke tlo a fetša ka mahlong ke tlo a fetšiša one by one a tlo fela le ka tšea mengwaga 2 years stress gore a fele mara se se leng gona mathata a ka se ntšhikintšhe ke tlo no ba strong and ke tlo a fetša wa ba le strategy sao sa rona mathata a gago o ya go a fediša ka tsela mang so ka the king of cups o jwale ka kgoši o strong ya ba nthela gore le mathata go ena le ona a face ka mahlong and then go bona ka re gongwe o ka nida guidance go tswa go motho o mongwe sepela o bolele motho ola o tla kwa o tla go kgothatsa goba o tla go fa maele jwale le jwalo ga e le gore ga o nyaka o ya go motho go na le tsela tše dintšhi tše e le gore o ka kgona go kry-a guidance o ka kgona go kry-a motivation jwalo le jwalo re kgona kwa ka di-story tša batho motho le gore o kgotse go na le tše di diragetseng ka bophelo ba gage motho la maybe a decide go ngwala buka ka mathata a leng a kopana le ona and then a bontšha le gorena wa solvile jwang so dibuka tša mohuto le tšona o ka di kry-a wa di bala and then tša kgona go fa confidence tša kgona go fa maatla gore le wena o kgone go facea mathata a gago ka mahlong wa fediša and then ke na le focus on children e bolela ka pregnancy birth le adoption okay ka the balance card ke setse ke boletse ka re ba re balance dilo tša bophelo ba gago ka bolela ka re o ka balance mošomo wa gago le dilo tša lapa la gago ke setse ke tlhalositše gore re ka no ba re ya meberekong ya rena re hlwamola nako e ntšhi re spenda most of our times mo mešomong ka moga re no ba gona for an hour over 2 hours ke bošego re setse re robala a re ke phe nako fela rena le bana ba rena fase re checkelo tša bona tša sekolo re ba re thuše mo le mo ka di-weekend re connecte le bona re be a happy family mmogo re kgone go leader bana ba rena gabotse re lead by example o se ka kgotse le gore ngwana le yena o go through some things o na le mathata mo le mola but mma go ba papa ba phela ba le busy mo le gore ga ba be le nako ya gore ngwana bona a kgone go ba botša tše yena a kopanang le tšona ka ra bophelo ngwana o ba le mathata mola motswadi ga a bone selo motswadi ga a tsebe because motswadi o concentrate le ka re ga success ya gage ebile o lebetse le bana ba gage nako ngwe bana ba rena ba kopana le mathata ka ra bophelo o se ka kgwetša o ba motswadi le gore o tlo makala ngwana a bolela a re gape I've been going through this thing for 3 years now or for 5 years now wena o ipotša nna ebile o thoma roga ngwana re why o bo sa bolele ngwana a se a bolele because ngwana ga a close to wena le dula ka lapeng le tee mara ngwana ga a close to wena ga o tše jale ka motho wa lelapa goba jale ka motswadi because wena ga ona nako ya gage so a re make sure re be open to bana ba rena re ba bontšhe lerato bana ba ke ba be free ge ba ena le rena ba kgone gore botša nto ngwe le ngwe e tlhagang ka ra maphelo a bona a bona le rena ge ngwana ge o na le ntho le ga e sepele gabotse o tlo kgona go bona ka pela gore today ngwana ka ga se yena today ngwana ka a se a thabe wa kgona go nna le yena fase wa mmotšiša and then wa ba a good parent okay ebile e ka bolela gape gore go ba e le gore motlho mongwe motho o ready for ba le lelapa and then tše ke di-chances tše dintšhi tša gore o ka nna wa ima nako ngwe le ngwe and then go ba e le gore motlho mongwe o rata go ba le bana mara motlho mongwe o na le mathata
a no di-health issues tse le gore di o palediša gore o ime o be le lapa la gago mangelo a gago ba sa go support-a ba kore ba botsa ka taba ya adoption gore go na le tsela tše dingwe tše o ka bang le bana ka tšona ka ngwana e ka no se be ngwana wa madi a gago akere ngwana wa kgotse le ngwana e le gore o mo adoptile akere ngwana ga ana batswadi ngwana wa sokola ngwana o nyaka lerato la motswadi and wena o ready go fa lerato leuwe akere so ba go support-a gore o ka ya wa tšea ngwana wa mo tliša ka mogae ka moke a phasetšiwa a tsebišiwa ba lapa leki a tsebišiwa badimo ba lapa leki then badimo ba tla mo accepte se ngwana bona le yena ba tla mo protector ba tla mo fa di-blessings ene ebile e sa bolele ka ngwana e le gore e tla ba le ngwana wa gago ya bare ngwana mongwe le mongwe mo pateng mo tšee jala ka ngwana wa gago e re go kopana le yena Allah o be le nako e la re o eme o motšho nna molato ke eng o mo kgothatse o mo kgomotše go sepela mola toropo o kopana le ngwana e le gore o nna mo distrateng ga ana legae o na le mathata o tshwere ke tlala ntšha 10 ranta ga o mofe ke bona botswadi okay ke na le khathebi jwang gore ke e re go empowerment ke karata ya e le gore e re family ya tšwa go the mother earth yona e re I am the source of genuine empowerment that nourishes and creates. Your devotion to me protects you from lower expressions of power that will dishonor your soul. I nurture and protect your authentic being. Mo Mother Earth o sa go botsa ka mokgwa le gore yena o protector ka gona ka mokgwa le gore yena sorry o gare wa o okeletša akere wa o okeletša ka ga e le gore wena o motho le gore wa tshepagala ya ra ntho la gore ge re ntse re tshepagala and then re bontšha batho ba bangwe lerato ka montle ka mo and then re fa batho ba bangwe support ke ntho le ka ke boletseng ka re badimo ba gare ba bone and ba re ba go okeletša so ba thaba ka mokgwa le gore o gona o ka gona o bopegile ka gona ka the king of cups ga ba bolela ba re o motho le gore wa tshepagala o motho le gore o devoted to mošomo wa gago o motho le gore wa trustega o motho wa go bontšha lerato wa boikokobetšo ka yona grounding e la ke boletseng ka yona so le mo ba sa bolela gore dilo tše ka moka tsona di a ba thabiša and the more o dirang seo ke the more e le gore le bona ba tla go okeletša o thabiša badimo ba gago because ba nyaka go bona motho wa pelo e botse ba nyaka go bona motho o e le gore o na le pelo ya lerato motho e le gore o ka mehla o invita ganya ka raphelo ba gage e se motho o tla phela a kwatile motho wa fela pele ba se ba boletse ba re o seke wa ba le go fela pelo iketle dilo tše di botse tla mo go wena o seke wa rata dilo tša lefase material things rata dilo tša semoya le go phela mo lefaseng ba tseba gore o nyaka dijo o nyaka go nwa o nyaka go apara o nyaka le mo e le gore o tla fitlha tlhogo ya gago ba tseba mare ba re o seke wa rata dilo tša lefase wa kgotsa le gore ke ntho o rata tšhelete mo e le gore o ka ba dira sebe for o ikhwetše o ka ba bolaya motho for o khwetše tšhelete ke dilo tše ba sa di nyakeng e rate ka ntho le ya gore o kgone go e attract e tle ka raphelo ba gago mara o direng o e šomele and o kgotsofatše ke se badimo ba gago ba o fang sona o kgotsofatše ke se modimo a o fang sona o seke wa ba greedy wa kgotsa ge ba o fa wena o nyaka mo wena o lela mo mafelo tša ba sa go fa bona ra o ba greedy okay and go ba greedy mo ga ga moke ge re ka no mofa tšhelete ena e nyaka e ntšhintšhintši o tla a etswa tseleng ga re nyaka go moloba so a re stopeng ke ona molaetša o tšwa go mother earth mo e le gore o bolela ka taba ya go o tla go protector o tla kry-a protection e ntšhi go tšwa go yena akere and ebile o tla kry-a le maatla akere a mantšhi akere mo e leng gore o tla mpšhafatša moya wa gago ke yona reading ya rena ya lekgono ke a tshepa gore e tla bolela le lena gape ebile ke a le leboga ke leboga ge le tšere nako ya gore le nne fase le theeletše reading yeke ke a le leboga le be le letšatši le le botse